Uzifundela setrick zizokele indaba lochane ekhaya Iindaba masibona izulu linengana nawuthi uyaqala ukuchinga ePumalanga yenarha ngamathuba alinganiselwa lapha ku80% ukuchinga eTlhagwini nenarha yeSouth Africa maphakathi nenarha atholakale nge60% livulile ngaleke ngejingalanga yenarha ukuthi phakathi nenarha atholakale amathuba nge30% nawuthi uyangenelela godu ukuchinga ePumalanga yenarha atholakala lapha nge80% sithole lapha ke isilemukiso esivela lapha kwa South African Weather Services lapha likhulu izulu nawuthi uyaqala lapha ke angithi lapha ke ePumalanga ukuchinga eTlhagwini nenarha yeSouth Africa nalapha ke godu enza sithinde kakhulu isifunda sangaleke ngeEastern Cape naphakathi nenarha ke ikhona imjijo edumako nakusasa kusesenjalo libuyela khudlwana ke ngale ngePumalanga yenarha izulu la elikhulu abantu bacheje bayelela ke sikusuduke uyokubona lapha ke amazinga wokuchisa eSouth Africa ukuthi ngakhani akhamba sinjani na lapha ePitori lifuthumele nge26 nawuthuchinga lapha eJohannesburg libuya nganeno nge24 nakezinye indawo kuBoCarltonville Vereeniging akhe sokucala lapha ke sifundeni sangeLimpopo ukuthi ngakhani khona kunjani liyachisa eMusina ukuthi kezinye indawo eziningi lifuthumele lapha ke Phalaburwa lifuna ukuchisa nge30 siyokucala lapha isifunda sangale ngeMpumalanga ukuthi kunjani siyalibona ukuthi lina lapha likhefeza khona ngezulu nesilimukiso sisibonile nje kuyasho ukuthi isifunda sonke pheze sipholile kusesikhukhuza la lifuthumele khona nge28 lapha eEmelo lifuna uba makhazana nge19 kwaZulu Natal khona siyalibona ke ukuthi likhona kezinye indawo liphole lapha eKokstad nawukhuphuka nesifunda uchinge ngeGwini lifuthumele bo29 lapha eRichards Bay nasiya lapha ePumalanga Kapa nalapho livale khona ngamafuna la lina khona isifunda pheze sonke sipholile khulukhulu lapha eMthatha ngabo 19 nalapha eMakhanda ngezinye indawo ke kupholile nakhona iTjingalanga Kapa siyalibona ukuthi lifuthumele kuyachisa lapha eCape Town nge35 Boten William nge37 abantu bacheje bayelele kulezo ndawo ngeNorthern Cape sibonileke ukuthi nakhona izulu ngaba khona kodwa ke isifunda siyachisa siye lapha ngokufuthumala kubo Kimberley nalapha ke Eta iFreystata khona nakhona lilindelekile izulu noma kunjalo ke kupholile kubo Fixburg kupholile bo Bethlehem ukuthi kufuthumala na ungenelela ngesifunda iNorthwest kokugcina nayo nezulu eliningi noma kunjalo ke isifunda sithi ukufuthumala kuyachisa ke lapha eTosca ungalithola ke nge30 degrees